mani padme hum, om 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 mani padme hum. Welcome. Whenever you participate, kind of more teaching, or whenever you do something to benefit others, no matter big or small, but have the motivation, clean motivation, not kind of mixed with expectations. So purely motivation, I want to say some nice word to this person, I want to do something, I want to participate in the Dharma teaching, always motivation. Motivation er meget vigtigt. Uanset hvad det er, vi gør, når vores ønske er at gavne andre, så er det meget, meget vigtigt, at vi gør det rent og med en ren motivation. Om det så er, at vi deltager i dharma-praksis, modtager belæringer eller giver belæringer, om vi ønsker at sige noget støttende og pænt til et andet menneske, så er det meget vigtigt, at vi holder vores motivation helt ren. Also not only you, as in me, when I come here, and I come with clean motivation. It's not something like connecting to pastiche, also not something connected to I know. Og det gælder også for mig, når jeg for eksempel sidder her og underviser, at jeg ikke selv knytter an til noget, der har med prestige at gøre, eller jeg knytter an til en forestilling om, at jeg ved nu engang. Ja. If I say I know, do you think I'm the only one who knows? You know nothing. Hvis jeg nu slår meget hårdt på, at jeg ved, er det så sådan, at jeg er den eneste, der ved noget, og I ved intet? So, respecting, you know, but wanting. Sometimes what one knows, one doesn't use it. Så det udgår fra en respekt om, at I ved, og så også det, at det nogle gange er sådan, at man ved noget, som man ikke anvender i praksis. One knows something, then one use a total opposite. Man ved egentlig godt noget, men det man anvender og gør, er det totalt modsatte. So that makes big conflict. Der får man en konflikt. So we know our relation between the human beings, and even between the human beings and the animals. More gentle and caring, that's the best relation. Så vi ved for eksempel noget om relationer, noget om relationer mellem mennesker, og i virkeligheden også om relationer mellem mennesker og dyr. Vi ved faktisk godt, at den bedste relation er en, som er omsorgsfuld og mild. So therefore, in the Dharma, talk about the bodhicitta is very, very basic, important point. Så derfor taler man i Dharmaen om bodhicitta, og det er meget, meget, meget vigtigt emne.
And bodhicitta means it's not just ordinary what we think of the love. It's easy to say, oh, love and compassion. That's too easy. But bodhicitta means care for, having the care feeling for others, everyone, not only human, animal, insects, this kind of care. Bodhicitta handler om omsorg og om at føle omsorg. Ikke kun for andre mennesker, men som også for dem, men også for dyr og insekter. So, without having that care, then it's very difficult to develop other steps. Og hvis man ikke har den sådan grundlæggende omsorg ligesom stabilt, så er det meget vanskeligt at udvikle yderligere trin oven på det. So, when His Holiness expressed as a genuine care without any conditions, og hans hellighed Dalai Lama udtrykker det som en ægte omsorg uden betingelser. That's very much what bodhicitta means. Og det er det, som bodhicitta handler om. Yeah. So, we have love, we care, and we have wishes. We are not lacking good wishes. We are not lacking. Vi har i os kærlighed og omsorg. Vi har i os gode ønsker for andre. Vi mangler det på ingen måde. So, then due to conditions, our care and our love and our good wishes become very limited. Men på grund af de betingelser, som vi stiller op, så bliver vores omsorg og vores venlighed meget begrænset. You care someone in the human society, and someone who is nice and keeps smiling and saying sweet words, that you care. Man holder af et andet menneske, som man kender, som er rart og sympatisk og siger pæne ting til en. So what to do? If someone is saying nice things and blaming you, do you care for that person or not? Men når så et menneske anklager en og siger grimme ting til en, hvad sker der så med den venlighed og omsorg, man kunne føle? There is a space to care Der er stadigvæk towards that person. rum til at tænke omsorgsfuldt i forhold til det menneske også. For example, someone is blaming me and saying so many nasty things towards me. Emotionally, I can get it connected to the irritation and anger. That's one side. Så når et menneske anklager mig og siger ubehagelige og grimme ting til mig, så har jeg den mulighed, at jeg emotionelt kan knytte an til irritation. Then reacting and proving I'm innocent. Og gå ind i at overbevise den anden om, at det er i hvert fald ikke rigtigt, og jeg er uskyldig og så videre. I am innocent. Why he blame me?
is that a fight or not? Og gå ind i, jeg er uskyldig, hvordan kan det så være, at han anklager mig? Er det en kamp, eller hvad tænker I? Is that bodhicitta? Og er det bodhicitta? So then there's a space for care if you contend with deeper good motivation, pure motivation. Også i den situation er der plads til omsorgsfuld adfærd, hvis ens dybere motivation er baseret på bodhicitta. Knowing I'm innocent, and at the same time knowing that person is very much dominated by emotionally, so that person is in the pain. Jeg ved to ting. Et, at jeg er uskyldig, og to, at det menneske, som anklager mig, er domineret af sine egne voldsomme og smertefulde følelser. So just think of that. If you put yourself into the position and you blame someone and you get really angry towards someone, that period, do you have a very peaceful mind? Man kan for eksempel lave den øvelse, man sætter sig selv i den anden sted og siger, hvordan er det, jeg har det, hvis jeg er meget, meget vred på nogen og meget fuld af anklager mod en anden. I det øjeblik har jeg så fred mit sind. So, by blaming others, what kind of good result one can achieve? Og ved at anklage andre, hvilke slags gode resultater er det nu, man opnår? So, then of course, I say, someone is doing wrong from my point of view, then blame is an addition, not a fact. Så man kan sige det sådan, der er en her, der tager fejl, set fra mit perspektiv. Men at gå i gang med at anklage ovenpå det, det er et tillæg, man lægger ovenpå det fakta, som man har konstateret. So, fact, one can always chance to express, but do not have to add blaming words. Og et faktum kan man altid udtrykke stille og roligt, uden at lægge anklagende ord oveni. So, in some level, really get deeper into bodhicitta practice, care practice. It might seems to be quite difficult. Så på et niveau, så kan det se ud som om det er ret vanskeligt at få en bodhicitta praksis, en praksis, der handler om øget omsorg. Because we are in this lifetime, since we are small child up to now, we are used to have the love in connection with conditions. Fordi at vi alle sammen i det her liv, siden vi var helt ganske små, har været tilvænnet kun at føle omsorg og kærlighed i forbindelse med betingelser. And we will end on this life with conditional care and conditional love.
Og vi vil også afslutte det her liv med betinget kærlighed og betinget omsorg. Then what to do is not something like you have to directly face-to-face exercise. It's not. Start the point, some other exercise. Så hvad er det vi gør? Det er ikke sådan, at man skal sådan starte direkte face-to-face øvelser. Man skal starte et andet sted. So then you can call it a meditation. You can have kind of more imagine if somebody is really scolding you and saying nasty things to you, and somebody is angry towards you. Just imagine, visualize. Så man kan for eksempel lave den øvelse, at man øver sig rent mentalt ved at forestille sig, at der er nogen, der skælder en ud og siger meget ubehagelige ting til en. Man visualiserer det for sig. Then, not you just watch and then enter. I wish that person will be free from this heavy negative thought disturbance. I wish. Og så forestiller man sig, at man selv konfronteret med de der anklager og sådan noget, inde i sig selv jeg ønsker virkelig, at det menneske må blive fri for de negative mentale faktorer, som dominerer det. Jeg ønsker det. Mm-hmm. So that kind of exercise, not just once, it's good to repeat every day at least 2-3 times, just visualizing way and then wish. Og det er rigtig, rigtig godt at øve sig i det her, ikke bare én gang, men mange gange, for eksempel bare kort 3-4 gange om dagen, forestille sig det her vrede menneske, og bagefter forestille sig, at man ønsker godt for det. That result will achieve when face to face somebody is blaming you, and that time you remind what you have exercises, what you have done exercise. That will make you more calm and more connect, more express the fact. Og resultatet af sådan en gentagende øvelse vil være, at når det så på et eller andet tidspunkt sker i virkeligheden, så vil man være beredt på en anden måde, som vil gøre, at man vil kunne være meget, meget mere rolig i situationen, og man vil være meget, meget mere i stand til at udtrykke de faktiske forhold. Mm. So, to exercise the bodhicitta is for to develop human harmony relation, human and the living being between. Og at øve sig og træne i bodhicitta handler grundlæggende om at udvikle harmoniske mellemmenneskelige relationer. So for example, nowadays, emotionally, there's a lot of reason to blame this Syrian leader, what's called? Assad. Huh? Assad. Yeah, Assad. But bodhicitta level, deeply solid. Så for eksempel i denne her tid er der masser af grunde til at anklage de syriske ledere, men set fra på bodhicitta-niveauet, så er der stor grund til at føle dyb medfølelse. Because according to the Dharma, how many terrible causes he has been creating, and the result will be he has to go through within this life or next life, or there's a karmic relation, karmic patterns.
For set ud fra et dharma-perspektiv, så de grusomheder, som for eksempel Assad har begået, vil være årsag til grusomme lidelser, måske ikke i det her liv, men i næste liv og følgende liv. So that's clear. Even if you want to see, you can see within yourself. Det er klart. Hvis man ønsker at se det, så kan man se det inde i sig selv. So you become one day, maybe some years back, you have been very negative towards another person. For eksempel hvis I kigger på jeres eget liv og ser måske nogle år tilbage, I har været meget, meget negative over for et bestemt menneske. And that negative attitude was the cause. The effect is it is reminding again and again and year after year. Og den negativitet, den meget, meget store negativitet, som man oplevede på det tidspunkt, den vil man blive ved med at kunne blive mindet om igen og igen og igen i følgende år. It can follow many years. Sådan noget kan forfølge en årevis. So, reminding this negative, our caused negative thoughts, does it make you feel more relaxed and you are more happy, or what? Så når man på den måde hele tiden mindes på sine egne negative tanker, føler man sig så mere afslappet og ret tilpas? We don't look at that way. We more or less like connecting to, yes, I'm proud, elusive. Vi ser normalvis ikke sådan på det. Vi har nemmere, det mere almindeligt, at vi forbinder os til stolthed og tænker, ja, jeg havde ret eller et eller andet. Men det er sådan en illusorisk stolthed. Mm. And even one things I'm like to be very negative towards that person. Emotionally, you take as you are right, my right. Okay, that right give me more pleasant time or not? Så selvom man kan tænke, ja, jeg er i min gode ret til at tænke enormt negativt om den person. Og selv hvis det er rigtigt, så er det vigtigt, at man spørger sig selv, og den ret, giver den mig så en behagelig tid med mig selv, eller hvordan? Do we wish to have more peaceful mind or not? Ønsker vi at have et mere fredfyldt sind, eller gør vi ikke? Then if we really want, then what to do? Og hvis vi virkelig ønsker det, hvad er det så, vi kan gøre? Sleep day and night? Sove døgnet rundt. So, mind and the mental factors, they are not same. Så det er vigtigt, at sindet og de mentale faktorer, som optræder i sindet, ikke er det samme. So mind is more consciousness. That's the mind. And the mental factors are not the consciousness. Og sindet er det samme som bevidstheden, og de mentale faktorer, som vi oplever, er ikke bevidstheden selv. Then
consciousness is being conscious about what it shows in connection with feeling, in connection with thoughts, in connection with senses, what it shows, being conscious about. Bevidstheden er den her evne til at opfatte og være klar over, hvad der viser sig i tankerne, hvad der viser sig gennem sanserne, hvad der viser sig i kroppens fornemmelser. So, as long as we do not build up something little different, what we can be conscious about. Så længe vi ikke øver os og opbygger et lidt andet perspektiv på, hvordan vi er bevidste. So now I say love and hate, okay? For eksempel kærlighed og had. So there's two focus. Love is focus and hate is focus. Vi kan have fokus på kærlighed, og vi kan have fokus på had. So are we going to start with the focus only towards the hate? Skal vi lade os nøjes med kun at have fokus på had? Are we unable to move that focus towards, instead of start with, can we move the focus towards love or not? Er det muligt for os som mennesker at flytte det fokus, vi måtte have på had, over til et fokus på kærlighed? So, exercising bodhicitta is not to be naive, no. At øve sig i bodhicitta handler ikke om at være naiv. Practicing bodhicitta is to build up another point you can move the focus or conscious. At opøve bodhicitta handler om at opbygge en evne og et sted, hvorfra man kan flytte sit fokus, for eksempel fra had i en anden retning. As long as if we do not exercise, build up another focus like a care and bodhicitta focus, then destructive manifestors has too much power. Så længe vi ikke opdyrker det fokus, som handler om omsorg og kærlighed, så vil vores egne destruktive indre tanker og ting og sager alt for nemt få magt over os. Then, talking about bodhicitta is not just kind of more philosophy, it's not. It's a fact. At tale om bodhicitta handler ikke om filosofi, det handler om sådan som tingene i virkeligheden er. So, if I ask you, are you the only one who want the happiness? Nej. What about you? Hvem ønsker det? Yeah. You are only one? No. Er du den eneste? That's clear. Det er klart for os. Okay. Are you the only one who want to be free from the suffering? Nej. Er der nogen her, der er den eneste, som ønsker at være fri for lidelse i livet? Den eneste rækker hånden op. So that's a base for the understanding. Det er det, der er grunden for en større forståelse. So, even though practically when you face, it will be
quite difficult to connect to this, what we know is kind of, but one can exercise in a meditative way, visualizing, yes, I'm not the only one. Every living being, they want the peace and harmony. So then, wishful expression, I wish they will, me and others will be free from the suffering and obtain the harmony. Og igen er det rigtig, rigtig godt at øve sig mentalt med meditationer og ønsker, hvor man virkelig ønsker det godt, både for sig selv og i samme åndedrag for andre. At man virkelig ønsker, at man selv og de andre, som ønsker det jo lige så stærkt som en selv, må være fri for lidelse og opnå harmoni her i livet. So, when we, when I practice, the building up, make it more stable in the mind, is start with visualizing and understanding this truth. Understanding I'm not the only one who want to be free from the suffering. I'm not the only one who want to have the peace and harmony. That's understanding. Og når vi skal opøve det her stabilt, sådan så det også er stabilt hos os, når vi rent faktisk møder besværlige ting udefra, så er det, Rinpoche siger, det han selv gør, at han træner mentalt med en kombination af visualiseringer og forståelse. Altså en forståelse, som går på, at man overvejer, at jeg er den eneste, der ønsker at blive fri for lidelse. En forståelse, som handler om, at de andre ønsker det lige så meget som en selv. Og så visualiserer man ønsket, som gælder både en selv og andre. When you repeat that exercise, then developing point is, okay, my blaming other person is I'm creating the pain, emotionally pain towards the other person. So I better not blame. Så det når jeg praktiserer på den her måde og stabiliserer det, så gør det, at der kommer en anden erkendelse af, at i det øjeblik, at jeg anklager andre mennesker, så skaber jeg emotionel smerte hos dem. So what I understand, there's a difference between the West children grow up in the West and in the East. They are a little different. Jeg kan se, at der er forskel på den måde, hvor børn vokser op her i Vesten, og børn vokser op i Østen. In the West, many children, they grow up with the woofer. I Vesten, der vokser børn op med en masse wooferer, som de selv stiller og bliver opfordret til at stille. Then, even if you become 80-90 years, still a woofer. Og selv når man er 80-90 år gammel, spørger man stadig hvorfor. No answer. Og der er intet svar. So that's a difference, I see. Den forskel er meget tydelig. And if I question myself, why I came to Dharma, I have no answer. It happens.
Hvis jeg nu for eksempel kan spørge mig selv, hvorfor kom jeg egentlig til Danmark? Det er der ikke noget svar på. Det skete. Why I'm with you? I have no answer. I'm with you, that's all. Hvorfor er jeg her sammen med jer? Aner det ikke. Det er jeg. Why you are with me? You answer. I kan spørge på, hvorfor er I sammen med mig? Det vil vi heller ikke. Jeg aner det ikke. No idea. So, we build up some answer, which answer is not completely perfect. Men vi gør det, at vi vores sind hele tiden bygger nogle svar på de der hvorfor spørgsmål, men de svar vi bygger er ikke helt rigtige eller perfekte. And then in the Dharma field, there's one answer, and which is quite difficult to understand. Når man så går ind i Dharmaen, så er der faktisk et svar, men det er til gengæld ret svært at forstå. I would say there must be some karmic relations to the result is we have to share. Jeg tænker, eller ikke jeg tænker, det sagde han ikke. Ifølge Dharmaen vil svaret være, at der må være nogle form for karmiske relationer og forhold, som gør, at det er sådan, at vi deler i dag. So, practically, we are here, for example today, 1.5 hour we are here. Are we here very emotionally or not? Så på det praktiske niveau, så er vi her i dag og er sammen 1,5 time. Er vi meget emotionelle omkring det? Altså i vores relation. And between each other. Og imellem hinanden. So, if it's not, then 1.5 hour is peaceful time. Og eftersom det ikke er stærkt emotionelt ladet, så er den her 1,5 time rimelig fredfyldt. It's not me creating peaceful time. You do. We all do together. It's a joint effort. Og det er vores fælles indsats, som gør, at det bliver fredfyldt at være sammen her. Det er ikke noget, jeg skaber alene. Det er noget, vi gør sammen. So that joint effort is joint harmony cause for the result. Og den der fælles indsats, vi gør her, om at skabe en fælles fredfyldthed her, det bliver så igen til en fælles årsag, som på et andet tidspunkt kan skabe flere fredfyldte resultater. So, as I can't say other period in next year or next year, that I can't say, but when I look at the karmic level, we might not in the same level, but still there's something we can share the peace and harmony in another lifetime. Og det betyder så på det karmiske niveau, at det vil vi på et andet tidspunkt kunne gøre igen. Jeg kan ikke sige præcis, om det er til næste år, eller om 2 år, eller overhovedet i det her liv, men den karmiske årsag skaber vi sammen. So maybe many next life or some far away. Måske om mange liv. And when people ask me why I come to Dharma, then I said it's a big mistake.
hvorfor jeg kommer til Danmark, så siger jeg altid, at det var en stor fejl. And it was a good mistake. So, okay, now we have a very short break, and then after the gathering, and then we will exercise. Nu har vi en kort pause, og så bagefter vi vil lave en øvelse sammen. So, bodhicitta exercise is start with wishful, wish. This, as we have this 4 immeasurable wish. Så bodhicitta praksis starter med ønskebønnen, og med det gode ønske, ligesom når vi beder de 4 umålige bøn, som vi gjorde i starten. Kom ikke på det. Jeg har selv sådan her. Du har tænkt på det. Men I kan også godt høre, eller det er også min egen oplevelse, skulle jeg sige. Ja. Then first is a motivation. And I'm going to wish, not want. I'm going to wish some my best for every living being. That's motivation. Det første, det er motivationen, at jeg ønsker for alle levende væsener. Jeg ønsker for alt levende. So then, to have this wish, to have this good energy with wish. Og dernæst er det meget vigtigt, at man har en virkelig god energi ind i det ønske. So, that energy you connect to Buddha and Bodhisattvas to feel their energy is connect to my wishes. Og med den gode energi, der kan vi knytte os til Buddhaerne og Bodhisattvaernes energi. Og forbinde os med deres ønsker også. Then, for example, my wish and their blessing energy is joined. Så der sker det, at ens eget gode ønske forbinder sig med deres velsignelsesenergi. And then one can start with visualizing, for example, the many all over the world, many having the sickness and many having the kind of more like destructions, suppression, and all this what we kind of more see clear. Og man kan starte med at tænke på den lidelse og destruktion, som findes rundt omkring i verden. Der hvor vi helt tydeligt kan se, at der er lidelse. So keep those points in the visualizing focus. I wish they will overcome
this kind of heavy sickness and war, suppression and depression and all this, I wish strongly they will overcome that kind of destructions. Og man i sin visualisering forestiller sig og har sit ønske. Jeg ønsker, at de mennesker, som lider fysisk og med sult og lider under krig og destruktion, at de må overvinde det de lider. Mm. At det må slutte. Then bodhicitta exercise is not only looking that way, also oneself. Say, okay, I have too much emotionally say, I have too many thoughts ruled by emotions. Og bodhicitta praksis, den er ikke kun et spørgsmål om at ønske for andre, den er også et spørgsmål om at ønske for sig selv. Og der kan man jo for eksempel tænke, jeg har alt for mange tanker, som skaber frustrerende, forvirrende følelser i mig. So then have a strong wish that I will not be too dominated by these thoughts. Og så udsende et stærkt ønske om, at man ikke må være alt for domineret og underlagt de her tanker. Mm. As long as these thoughts dominating, then I will not having the harmonic relation to the others. For så længe disse tanker dominerer mig, så er det svært for mig at have harmoniske relationer med andre. So therefore, I visualize the Buddha energy, Bodhisattva's energy, and I'm connecting those energies. Then wish I will be more and more free from these thoughts domination. Så visualiserer man Buddha og Bodhisattvaernes velsignelsesenergi og forbinder sig med den stærke energi, mens man ønsker, at den vil hjælpe en til at blive mindre og mindre domineret af de skadende tanker og følelser. Then don't think of get rid of these thoughts, that you can't. Just don't let it dominate, that's a wish. Så ønsket er ikke, at man må blive fri for disse tanker, fordi det kan ikke lade sig gøre. Ønsket er, at man ikke må lade sig dominere af det. Try to get rid of it. It's not the bodhicitta exercise, no. At blive fri for tanker og følelser har ikke noget med bodhicitta praksis at gøre. I want to get rid of my anger, and I get so angry towards my anger. That doesn't work. Man er rasende på sit raseri eller vred på sin vrede, så kommer der ikke noget. Det virker ikke. So when we do not let it dominate, then my anger is there, but it's calm. Men når man er i stand til ikke at lade sig dominere, så er vreden der, men man er stadigvæk rolig. So now
go into the meditation. Nu mediterer vi sammen. Motivation, I want to share my good wishes to every other living beings. Min motivation er, at jeg ønsker at dele mine gode ønsker med alt andet levende. I understand myself. I don't want to suffer. I want to be free from the suffering. Jeg har den forståelse omkring mig selv, at jeg ikke ønsker at lide. Jeg ønsker tværtimod et liv, som er uden lidelse. I'm not alone. Everyone doesn't want to suffer. They want to overcome the suffering. Og jeg er ikke alene om det ønske. Alle ønsker at overkomme den lidelse, der er i deres liv, og være fri for lidelse. Therefore, I wish every living being they will overcome their suffering and obtain the harmony. Derfor ønsker jeg, at alt levende må overkomme deres lidelse og opnå harmoni. And they will be able to connect to the high blessing energy. Og de vil være i stand til at forbinde sig til den højeste velsignelsesenergi. Now stay with that. Repeat these thoughts. Så bliver vi ved det og gentager de tanker. So, to keep the focus, you can also recitate Om Mani Padme Hum silently. Og hvis det hjælper jer, så kan I også inden I jer selv recitere mantraet Om Mani Padme Hum.
So now, do you want to say something? Er der nogen, der har lyst til at sige noget? All right. You know, this paneling has been arranged a few times, and today is the last one this year. Pendeling har arrangeret de her torsdage nogle gange, og sidste. So, little tradition, this last one is called Bodhicitta Day. Så er det sådan en tradition, men det er så sidste gang, kalder vi det Bodhicitta-dag. So then, people come with gift and then just share the gift. Og så kommer folk med gaver, og så deler de gaverne. So all the gifts they are put in this some place there, and then you just take one, not two. Så nu har vi samlet gaverne over den kurv, og så tager man bare én ting. Ikke to. And if there's no left, then take one fruit, that was fine. Og hvis der ikke er noget tilbage, så kan I tage et stykke frugt. Så måske en blomst. So that's kind of ending with joy and harmony. Så på den måde så slutter man af med glæde og harmoni. Then don't get stuck in your daily life. If you don't have the altar, you can't really meditate and also know. Keep in the mind these wishes. No matter if you have the altar or not, no matter. You are the most important. Så husk i jeres daglige liv, det er lige meget om I har et alter eller om I ikke har. Det vigtigste det er jeres eget alter. I sender de gode ønsker og praktiserer det. So I have to make myself free from my own creation of the suffering, but altar doesn't make me to be free from my creation of the suffering. Det er mig, der skal gøre mig selv fri fra min egen skabelse af lidelse. Det er der ikke noget alter, der kan gøre for mig. Buddha, Bodhisattvas, they are not dependent on who has the altar, who doesn't have the altar. Buddha og Bodhisattva de er på en måde afhængige af, hvem der har altre og hvem der ikke har. So, stay with that freedom. Forbliv i vidstheden om den frihed. Then I would say, Dharma is not the tradition. Og så vil jeg sige, at Dharma er ikke traditionen. Dharma is the essence to every tradition. They built up on the Dharma. Dharmaen er essensen af enhver tradition. Different masters, okay. What one can connect to the physically effort, mental effort, verbal effort, but main thing is clean mind.
Forskellige mestre har forbundet på forskellige vis til dharmaen, med det fysiske, med forskellige mentale traditioner, forskellige verbale traditioner, men det vigtigste er det rene sind. As we are not perfect, we sometimes it's like one need to say, okay, I wish all the living beings will free from the suffering and obtain the harmony. Then I use one pearl and again one pearl, again one pearl. I recitate that. At the same time, my thoughts, my wishes are repeating. So that's a combination with mantra or some prayers or whatever. Og eftersom vi ikke er perfekte, så kan det være godt at have forskellige teknikker til at øve sig og stabilisere. For eksempel kan man med, lige nu siger han selv, med maleren, så er en perle ad gangen, og for hver perle udsender ønsket om, at han selv og alt andet levende må være fri for lidelse. Og jeg selv og alt andet levende må være fri for lidelse. Så videre. So, repeating many times, and I think it will be some sort of connection with as we humans, we are a little bit emotionally. Oh yeah, I have been repeating a mantra 100, 500, 300, 1,000, it's kind of more feel good. Og eftersom vi jo som mennesker også er emotionelle, så kan det give os en rigtig god følelse, når man ved, at nu har jeg gentaget mantraet 50, 100, 300 gange, hvad det nu er, 500. Then 1 million, 1 kilo. 1 million. Ingen hold. So, it's like, you can keep the retreat, 1 day retreat, 2 day retreat, that also retreat. Man kan jo også, ligesom man kan holde retreat i 1 eller 2 dage, det er også et retreat. Then, traditionally, 3 year, 3 month, 3 day, you keep retreat. Men traditionelt er det 3 år, 3 måneder og 3 dage. That's a tradition. And then who sit in a 3 year, 3 month, 3 day, I don't know what this person has been repeating. Det menneske, som har siddet 3 måneder, 3 år, 3 måneder og 3 dage, jeg ved ikke rigtig, hvad det andet kommer og har siddet og gentaget. So, I should give some good result out of it as long as our emotions are not mixed into. Der kan komme meget gode resultater ud af det, så længe vi ikke involverer alle vores følelser for meget i det. So then we all have the choice what we want to repeat. Vi har alle sammen det valg, at vi selv bestemmer, hvad det er, vi ønsker at gentage. When you have the thought, emotions of jealousy, then one can repeat, I will not give position to my jealousy. Når for eksempel man oplever tanker og følelser, som handler om jalousi, så kan man sige til sig selv, jeg ønsker ikke at give de her jalousi tanker og følelser positionen med selv. Jeg ønsker ikke at give en position. So that repeating is not you are getting rid of jealousy, but you are reducing the jealousy and human strength.
So when we give the human strength with jealousy, then it becomes very powerful. Det betyder ikke, at jalousien så fuldstændig forsvinder, men det betyder, at man ikke selv giver den kraft. Fordi det er sådan, at de der følelser skal have kraft af den menneskelige grundstyrke. So, as long as I do not give my strength in connection with the jealousy, then jealousy has no power. Og i det øjeblik, at jeg ikke giver min grundstyrke til jalousien, så har den ikke nogen magt. So, same with other destructive mental factors. Be aware, not join, not give so much position. Og det samme med andre destruktive tanker og følelser. Lad være med at putte din styrke over i det. Lad være med at forene dig med det. So, anyhow, thank you very much, and I have to leave immediately because I have meeting. Tibet Church is meeting at my home. So you enjoy with gift and tea or coffee, whatever. Tusind tak for nu. Så vi musikerer til at gå med sammen, fordi han har møde hjemme hos sig selv. Men hygge med tingene og gerne og kære.